to my good friends in the Krobo land that the delay in this report, of course, I'm responsible. Agonye nyime here kanoko benye. Achem Kadov. Ingela wa ye comment keko electricity munyu ne bange 2019. Ingela wa ye comment. Wale ka 2019 wanyimie comme ya demonstration. Keko bill nange ba ne ade. Bill nange ba ne ahiepe bene ni electricity use he. Bill ne pi anga estimate isi jeme a isi nga office o ka estimate. Bene sa no pe anga estimate. Ne bill na de ne wanyimie me ya demonstration. Wale ka na demonstration. Ache police yin keba. Ne police yin ba fia tout. Wanyimie comme plat d'ade yo. No ka ke gbo d'ade yo. Later wanyimie ko ne plan recently le ho gbo. Which means kan ni gbo kejem. Apo wanyimie comme nani. Ni comme nyo nyem up to now no. Ni comme nga cho hen up to now no. Ni comme nga cho hen. Wale kan ni no happen. Kajebe ni no happen se yo. Wanya dalo ko nyo mu no e. Wa MP dabi enyewe. Wa MC enyewe. Wa bana minister enyewe. Pia komo kai boji mu no wale. Sene mu no happen yo. Energy minister abayo. Ne ebade woken. Ema investigate mu no. Lo wahanlebe ema investigate mu no. Ne ke investigate mu no. Ni na fiatu wo mla ke me moye. Ne ne na plan me hu moye. Ne aha me compensation. Ne bade wo no ne. Ne emoji hu no. Clement like okay, no ko ma here mu no. Le wa ma imo blo. Wa ma imo blo. Ke oba ke ko ma hinsin. Ko ne wa ma here, be ne wa ma pia ko ma pay wa ma pay bill o mi na dem wa ma no wa pay la. Lo no ya no wa be bill o pay ka su be no mo ba ne minister ke yo. Lo minister le kan ne mo je Claude ade o. Adeleke akabi bill o mi pay ka su be ne imaba eke ele. Neje o wanya daloko nyo mu no se. Nene mi na plan hu ange anu na ni ko po ne na mo ye ko be. Because me la ya na ba na plan. Wanyi mi ne plan hu no hu aba. Ne plan hu e bagbo. Pia komo. Aha me compensation go. Wanya dalo koko nyo mu no e pa MP dabi MC dabi minister no ba na deputy minister dabi enyewe wa benya dalo ngeklo enyi mi o wa benya dalo ngeklo kai bo ke mo ne tu no na mo dade yo be na ko pe mo hanyu no ne ke mo ne bo be ne tu o na mo dade yo be na ko pe mo hanyu no ne sinye to he kan ni na pla ta me cho na demonstration e ko mi ngane fi abe keke na pla ne lo last week minister aba e a vetting last week angle ya ke energy sector age ke ya sector pon lo ya vetting ne abile question honorable sosu ke honorable mutaka abile question abile ken ne no ba ne oba promise wo ke o ma ye mu no se wa hin mo blo ke be no ba o ma ye mu nyu ke be no na no ba de wo o ya yellow ne no ya here ke jileke inyi mi me awu ma nyele ne minister de minister ya set committee say apewe investigation e a set committee na mo pay investigation sa apewe investigation kai po. Right? Nene Mondeji or wa set committee or bo say investigation wa nyu pim. Wa nyu investigation pim ne wa put wa ke fosi lolo. Inju me ne ni pla. Ne ni gbo or set committee no pewe no ko no je. Apio jan lo. E mani mo pe no ngan mo pan ya mi lo. Wa klono te e mani mo pe je mo no ngan because wa benya dalo. Work no pe emani ma peje mono ngene because ke wa MP nge radio no ya every day nga mu no sibi yo blow wa na mu no blow mu no wa gbenya ke every day
no MC yo ngakwashi bi yo blomu nyino agbenya ke every day wa MP ya radio station ninga mu nyino de yo ya TV station ninga mu nyino de yo e questions bi yo blomu nyino agbemu nyino nya ke even Facebook ne wa MP ya ninga ni post here about mu nyino blagbenya say wa MP lo pie comment vote mi pe na me win no pe e lie on it wa MC ye hu le wen ni tumi pe e kro en boy on it wa eni tumi pe en pamu on it bene mo pione aden le monte mo neska pie komodi ni na plan pie komodi ni na gbo me enyime wa benya dalin papa yin right wa benya dalin papa yin ne e hawom e gbanya how come ni igbo no asset committee no opere investigation kakaka ibo wanya dalo kun biwe si ifya ole ke wanya dalo me ngasi biyo kini ko ba no e ko be nene madeji police mu nga investigate inyimi abua police go investigate mu nyino ke o ya no abi police o me pio no ya mule ko so ya no abi police o me kama amamu report ko lo right ya ne o police o kama amamu report ko lo bi me ke me na arrest bi me ke me la fiatu ene fiatu o arrest because work lo ni wale kan police o me la fiatu won mi awo de ki me na fia le ni na nyina pepeji a transfer police o ko bi nga domi police ko mina dom no wa le kan me la fiatu wo a transfer me ke ji dom bi me no wa mawanya kan e wo wa mawanya c'est mon ministre ou asset committee on ka set wa hamis kan yi ayo si kan yi lo block committee no set double I hamis ngo city allowance gay say investigation apewe ba ko minister ngo de ke e power cloning e power pe so wa ke to mle clear say e mo ye munyu ne e mo ye munyu pa ko e mo ye munyu mo ni wanya dali ngepe enyime ke mo no ye video no mi fun yo le mi ni mo dian ke pe onyimi ko le pla dadi oni ke pe onyimi ko le gbo oni o mi bi fun ke pe onyimi ko na apo ina ni dadi oni o mi bi fun lo ake ko nyimi pe ni ngesan o enyu wo no e no ko le be de tu no na ni ko nyimi ko be ne tu no le ni o mo nya ki on o mo politics e no mo nya come minister o de wa ko ma asset committee no be committee or I be set here or asset committee or so obi no investigate afiodian well no an don pio no ni pay we like bill the minister le kan ni pay we like bill ne ke wa here mu no wo se akwale mo tu yin ke ba akwale mo tu yin ke ba later na akwale ba sha otu ke wa mo wanyan ne wa nyewe mu no se na ma investigate mu no na ma ye be ne blemo bill o me na de me na ma pile han ne wa mo wanyan no wa pay we like bill no although na le kan wa pay we like bill no akwale mo tu ke ba nyimme lo nye le ka fosi nye le ka fosi because no anya mo no wa le politicians so one day amango amu kai ke tu yin ke ba kama no buga mu no ni tu ibo a here video olo o here video se wa nya dalu nge do no mi o mo here video yeah because me fun ye chunka. The chairman, in an earlier answer about the unfortunate incidents in the Krobo area where they had a fracas with the ECG staff that led to some shootings and death, you promised the United Krobo Foundation that you are going to deal with this matter, right? Yes. But in an earlier answer to a question, you said the police were rather handling it. Mr. Chairman, we've not been able to delve with it. I put the committee together. The committee commenced its work, but at the same time, the matter was lodged with the police. And I think somehow along the line, the committee slowed down on its operation. Mr. Chairman, I would take this matter up seriously and maybe advise my the coming minister to take it up and make sure that the committee completes this work. I want to use this opportunity to maybe say to my good friends in the Krobo land that the delay in this report, of course,
I'm responsible, but I can assure them that the next minister, with the support from our outfit, we will make sure that we resolve the issue for them. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, you remember they told you that they'll be waiting for the outcome before they'll start paying fully their bills. Mr. Chairman. So you know currently they are not paying fully their bills. Yes, Mr. Chairman. And you know that that is likely to create another problem into the future. Precisely so, Mr. Chairman. So that is why you must do well to get this problem over, maybe probably before you leave. Thank you, Mr. Chairman. We'll do so. So that's an assurance that you try to work at it before you leave. Mr. Chairman, I'll do my best.